Di sini tadi ngeblur terus, coba ke depan, ke lorong ini depan. Nah, lurus lorong ini aja. Dan berdiri di situ, rasakan energinya. Pejamkan mata, fokus. Pejamkan mata, fokus. Tangannya arahkan ke sana, Pak Jumanto. Tangannya ke sini, yang kanan. Nah, pejamkan mata, fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, hamba minta izin, hamba minta ridhomu ya Allah. Pak Jumanto ingin merasakan energi yang ada di sini ya Allah. Tunjukkan ya Allah. Ya Allah, ya Qadim, 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 ya Allah, ya Qadim.